هجان ابروکه 32 سال به سر و غره داویه یا هنرمند مزن کرد محمد شیخ و درباز دبن لقامشلو چالاکیک بووه بیرانینا 32 سالی لسر و غره هنرمند مزن کرد بريفا دچه هفکار خو اکرم صالح وردگرم لقامشلو گلک سترانین وی هنه پشتی درباز بونا 32 سالان لسر و غره هنرمند مزن هیجی دناف هیشو دلی مدامانه بینا آیله گله گلامنه جارکی مشخار دید گورک چاوه و رشو بلک بزانم پیام حسکرین محمد شیخ و پشتی 32 سالان سر و غراوی جبو نفشین و هنرمندین تازه چیه؟ ایمان سلاوش خواه وقت آماجه پیکر ایرو 32 سال سر کوچا هنرمند کردی مزن و نافدار محمد شیخ درباز دبن سالانه دوی روژه دا خلک روژاوای کردستانی چه هنرمند بن چه روشنبیر بن کسایت سربخه سردانا گوراوی دکن وی ببیر تینن هلبت محمد شیخ پشتی کوچا وی ناوی خواه با آواز و سترانین خواه جهه خواه لهر مالک کرد لروژاوای کردستانی و لهر چار پرشین کردستانی دیترجی جهه خواه هیلا گلک خلق حتی هسترانی وید بیجن گلک هنرمند محمد شیخو وکو نمونه وکو ماموسته شخارت بینن سترانی نوین از بر کرنا ایمان از یکسر از بچم گل برز حمید گو برای هنرمند محمد شیخو دنباش يعني از بحثا قناغه كيج جيانا محمد شيخ بكم او قناغه فشار رجيم السوري السروينا ضغطه قول سرحات كرنداغو وجوالات درخين جبر هستي وستراني ويني نتوي محمد شيخ هو انسان كي خدي مبدا ابو عقيداك ويت حياتي ذهب واخذ عنتكت ظلم وزورة نظام سوري قلقي تعدل يذكر ودخسن قوينا دوري في ملتي بخين بزوري محمد شيخ وجي اخذ انا تكت دقو ازي وخبكم فداء يجبو في ملتي وحكومتها سوري يعني تكاربيج حر ايني حر دهر جاء او دبرن او قلقي تيشاندن حريج اخذ انا تكت تقول دفي ام ملتا يا دنجي مبكن وفين بكن انه كرد هنا ولاتك هي ايه كردايه قال لك او ايشاندن حتى نجارك زي بيجم روكي حنجي او فرعي امن سياسي او برن حنجي او ايشاند بون هاد درباس بو جمال ابابي ما حتى اني قدراوي دستي ويدا خواس نكاري بالخكراج نجي منها ورميو بسر فيزل موزوريد وفيلي خسنيج اخو دانت كد غودوي افكر دانا زانم بيغو كسك هي كاركي دكيش في ملتيره ما مستا برسك دن يعني جبلي هستي محمد شيخ وينتوي هستكي وي افينيجي هابو قالك خلق ايرو واسترانات بيجن پیاما محمد شیخ یا اوینی جی چبوش گله خوره بخدي أوستراليا أفيني قاعد تقولن قال لك كيم تقولن قش أوينا قومي بون قش ثوري بون قش سياسي بون يعني حكومتها سوري تقولن جير حستران تجري ذاك السياسية دفيت فاسترانا نبيجي وأف حكومتها سوري جير تقولن بس تنمى فيت شي دبيجي تشت خوازي أم برتنه چه وظیفه خوازه چه پراد خوازه چه منطقه سوری تبخوازه سكن وقت بيجي المهم تشتي يقول سر عرض كرن او يحري قبول نذكر اوستراني خوا افيني قال كي كيم دقوتن قال لك جبوت دنجي خو بقي ملت حموجي قومي بون جبو ملتي كرد هدفك وينا هبو او غايتك وينا بي هبو ملتي كرد گوشیار ببین دست خوش ما مستقبل سری و صاحب سری گلی کرد صاحب
ایمان شخواک برس همیجی ما برای مامستا برای هنرمند محمد شیخویا اوجی دازانین گو محمد شیخو خودی هستکین توی جدا بوش خوازم بحثاوی که جی بکم گه وکی ما گوت فشار لی هات کرن داگو جوالی درکه چو لبنان پاشوی دیز و گریا سوریه چو باشور کردستان تفلی شورشان امر بارزانی بو پاشوی بری خدا ایران چندستران الورجی تومار کرن پاشوی دیس و گریا سوریه اشخوا محمد شیخو جی پشتی روبروبونا نخوشیه که گراند انجام اوی نخوشیه دجی جان خوا جدزدان و بونه جی ایمان وکم گوت خلک روجوای کردستان سالانه جی و هر هاتا خلکی بسر گوره دا زیدت با گرزنگولاتینن وی ببیرتینن افکار من اکرم صالح لسرگورا هنرمند خودجی رازی محمد شیخو